сезне биредә үзебезнең музейда күрүебезгә. Без бик озак уйладык. Безнең халыкка тәкъдим итәсе килде бу күргәзмәне төрле яклап һәм аны үзенчәлекле итәсе килде. Чөнки биредә тарихи яктан да, мәдәни яктан да бик тә үзенчәлекле экспонатлар урын алды. Һәм бу экспонатлар безнең ай дәвамында халыкка тәкъдим ителәчәк. Alhamdulillah, biz endi bugun vaqtimiz shunday. Allohga shukr, mana shu binoda yig'ilib shahar muzeyida endi aytib o'tdi, birinchi tadbir mana shunday ko'rgazma. Endi men aytib o'tdim, shular bu oy Qur'on oyi deb, chunki bu oyda Qur'on indi. Allohning so'zi bo'lgan Qur'on indi. Shunga ko'ra da mana bugun endi alhamdulillah shu Ramazon oyining birinchi kunida shunday endi Qur'on ko'rgazmasi shaharda ko'rgazmasidan boshlab bu shahar uchun albatta bek foydali bo'lacak. Bizning kelajagimiz uchun, bizning balolarimiz uchun har bir bashimda foydali bo'lsin, inshaalloh ham foydali bo'lar deymiz. Shunga ko'ra endi Allohning rahmatlari bo'lsin. Romil afandiga shu ishni qo'yibdi, boshida bo'lib, shu ishni boshlab yuborgan uchun inshaalloh albatta endi bu ko'rgazma bosh bo'lmasligi chunki bu har bir ishga foyda ko'rsinlar, bilsinlar, tanısınlar, yaqinaysinlar inshaalloh. Allah rahmetlari bo'lsin. Aziz qardoshlarım, endi har vaqtda malakayna bo'lsa ishtanash bilan kelamiz. Bu ishtanash endi bu bo'lib kelayotgan malakay ishtanash tugul, bu Allohning so'zi bo'lgan Qur'oni Karim, uning tafsiri bu endi mana men qarab chiqdim, bunday tafsirlarni ko'rmadim. Bu Rafiq Batulloh tomonidan ishlangan Qur'on tafsiri bizning bizga endi inshaalloh topshiramiz. Я рада приветствовать всех гостей на нашей выставке. И в первую очередь хотела выразить благодарность администрации города Набережных Челн, администрации музея и духовному управлению города Набережные Челны. Наш выставочный проект «Карам притяжения гармонии» в Набережных Челнах представляется уже во второй раз. Но в этот раз он представлен в другом формате. Здесь он дополнен показом мусульманской моды, фотографиями современных мечетей города Набережные Челны, а также выставкой знаменитого каллиграфа Наджипа Накаша. Коран «Притяжение гармонии» на этой выставке вы сможете увидеть рукописные экземпляры Коранов, факсимили рукописных Коранов из разных стран, из Турции, из Республики Азербайджан, из Ирана. И кроме того, здесь представлены каллиграфические композиции. Действительно, Коран – это притяжение гармонии, и есть такой красивый хадис, что стремится к знаниям, к тому стремится рай. Bu ko'rgazmaning shunday tantanali Müslümanların bayram günündə Ramazan'a gəlib vaxtında açılıb getdi, üçün mənə zor baxır. Həm mənə bu ko'rgazmaga men negizdə Qur'on oyatları, payg'ambarlar hadislari kirgan shamoyillar qo'ydim. Həm şunu bilan rəbdən Tuqayga bağışlangan to'liq bir munda sikl var. Tuqay bilan Qur'on, Tuqay bilan hadislar yanaşa. Hem de bunda var bizim tuğralar, yanğa janrımızın Tatar kalligrafiyasında şahıslarının bilgileri, her bir şahıs bize bir ayrım bu qabatlaması kişi Allah tarafından verilgen hem onun özünün bilgisi de var, bulurgan deyiş. Mesela var aslında şu ko'rgazmani qaror şaqıram, Ramazan şerif mübarek olsun. Bana bu şu yazılgan şeyleri, bu plakat, şamayel plakat, bundan buradaydım size. Bayramlarımız Ramazan ayı mübarek olsun.